Urgence. République dominicaine. Pays à éviter. Les Dominicains sont cruels et racistes. Les Dominicains maltraitent et violent les femmes noires en présence de leurs enfants, et les touristes venant de partout dans le monde ne sont pas en sécurité là-bas. Ne consommez plus les produits dominicains car leurs produits sont nocifs pour la santé. La République dominicaine ne consomme pas les produits qu'elle vend à Haïti, cela prouve que leurs marchandises ou leurs produits alimentaires sont empoisonnés et peuvent causer des dégâts à l'avenir. La République dominicaine fabrique certains médicaments uniquement pour les Haïtiens. Trafic d'armes illégal de la République dominicaine vers Haïti en passant par les frontières haïtiano-dominicaines pour nourrir cette instabilité qui perdure, qui est aussi un complot international pour chasser les têtes pensantes du pays et faire périr la jeunesse haïtienne. Les Haïtiens ne sont pas en sécurité et se sentent menacés par la République dominicaine. Le président dominicain et son gouvernement encouragent la méchanceté des Dominicains envers le peuple haïtien qui souffre d'exploitation à plusieurs échelles depuis plusieurs années. Aujourd'hui, il faut que cela cesse. Le gouvernement haïtien doit ouvrir les yeux en prenant des mesures drastiques pour protéger le peuple haïtien de la République dominicaine et des autres pays ennemis. Le gouvernement haïtien doit laisser les frontières de la partie l'ouest de l'île d'Haïti fermées pour l'honneur et le respect de la nation haïtienne. Justice pour le peuple haïtien. Justice pour la mère de la liberté. Justice pour Haïti. Emergency. Dominican Republic. Countries to avoid. Dominicans are cruel and racist. Dominicans mistreat and rape black women in the presence of their children, and tourists coming from all over the world are not safe there. Do not consume Dominican products anymore because their products are harmful to your health. The Dominican Republic does not consume the products they sell to Haiti. This proves that their goods or food products are poisoned and may cause damage in the future. The Dominican Republic manufactures certain medicines only for Haitians. Trafficking of illegal arms from the Dominican Republic to Haiti via the Haitiano-Dominican borders to fuel this ongoing instability, which is also an international conspiracy to drive the thinking heads out of the country and destroy Haitian youth. The Haitians are not safe and feel threatened by the Dominican Republic. The Dominican president and his government encourage the wickedness of the Dominicans towards the Haitian people who have suffered from exploitation on several scales for several years. Today this has to stop. The Haitian government must open its eyes by taking drastic measures to protect the Haitian people from the Dominican Republic and other enemy countries. The Haitian government must leave the borders of the western part of the island of Haiti closed for the honor and respect of the Haitian nation. Justice for the Haitian people. Justice for the mother of freedom. Justice for Haiti. Emergencia. República Dominicana. Países a evitar. Los dominicanos son crueles y racistas. Los dominicanos maltratan y violan a mujeres negras en presencia de sus hijos, y los turistas que vienen de todo el mundo no están seguros allí. No consumas más productos dominicanos porque sus productos son perjudiciales para tu salud. La República Dominicana no consume los productos que le venden a Haití, esto prueba que sus bienes o productos alimenticios están envenenados y pueden causar daños en el futuro. La República Dominicana fabrica ciertos medicamentos solo para haitianos. Tráfico de armas ilegales desde la República Dominicana a Haití a través de las fronteras haitiano-dominicanas para alimentar esta inestabilidad actual, que también es una conspiración internacional para expulsar a las cabezas pensantes del país y destruir a la juventud haitiana. Los haitianos no están seguros y se sienten amenazados por la República Dominicana. El presidente dominicano y su gobierno alientan la maldad de los dominicanos hacia el pueblo haitiano que ha sufrido explotación en varias escalas durante varios años. Hoy esto tiene que parar. El gobierno de Haití debe abrir los ojos y tomar medidas drásticas para proteger al pueblo de Haití de la República Dominicana y otros países enemigos. El gobierno de Haití debe dejar cerradas las fronteras de la parte occidental de la isla de Haití por el honor y respeto de la nación haitiana. Justicia para el pueblo haitiano. Justicia para la madre de la libertad. Justicia para Haití.